mntakatata. Mfowethu. Uyazi abantu bayathetha apha ndisona mama ndithi Bathina abantu abantu bathi njengoba nina ngamazulu entabeni aniyi. Bathi thina siye entabeni. Ngokulonto ya. Kusho bani lokho? Achiyo mfana ngiyathetha. Ho, phela thina entabeni mfowethu siya njalo. Njalo. Soze mfundini entabeni awukwazi ukuyaqho. Entabeni uyakanye. Ngakini nina niyakanye ngakini entabeni. Mina nje mangisekhaya aliphela usuku ngayanga entabeni. Uthi ubana ngoku usaya entabeni. Noma kufikele nje ekhaya vele ngiyaya entabeni. Ke mfundini soze ayisebenzi kanjalo. Entabeni ukiwa kanye pause yapha December okanye ngoJune. Ungathi kuwa kanye unina niyakanye entabeni. Mina mangisekhaya ngiye entabeni. Namanje abantu abasekhaya baya entabeni. Imake xa sowuke waya uphinde ngiyaphinda nakabili ngosuku entabeni. Kanti sowuphindela ntoni ngoba sowuke waya kanti njani entabeni? Kanti mana kanini intaba zenu kuyasayinwa ukuthi uzile namhlanje ungasezi. Kaloku khona abantu abangakaya entabeni mfundini khona abangayanga. Kanjani? Ngeke umfana ungaya entabeni. Baninzi hlo. Thina intaba siqala sibancane. Hayibo. Sibancane uno 7 years. Soze entabeni uya xa uthi 18 years ukwenyuka mfundini. So umntwana mncane. Uya mase 18 years ngakini? 18 years ukwenyuka uya phezulu. Entabeni usengaya entabeni. Hawu nina niyaseni badala mose entabeni. Hayibo. Thina intaba phela mfowethu mase kanisho kanjani thina siye ngoba thina intaba siqala sibancane mfowethu njalo sikhulela kuyo intaba. Ayandothusa ngokulona ngathi safuneka nibuzise kakhulu pha kodwa omkhulu bayazazi ukuthi uba kanti kuthiwa njani uba naniyi kodwa wena uthiniya umphela. Kodwa omkhulu benu bakhuluma into abangayazi thina mfowethu entabeni siya njalo. Andalost mfundini ndalost. Lento siqala sibancane mfowethu namanje entabeni mina ngisaya. Hayibo mina ngithithwa into ngoba noma ndisekhaya qonda nabanye abantu bayathetha uba hayi apha eSouth Africa abantu abangayi entabeni ngaba baseNatal nithi mina njani ngoba xa usitsho nje njoba sivele sakhe entabeni ezingaka singangahlala kanjani singayi nje entabeni uyabona lento mfowethu ayikho sakhe entabeni phela thina sohlala kanjani singayi entabeni. Hayi ngoba nyani ndiyazibona intabezi xa ngisiya pha ekhaya ndidlula mina lapha ekithi umuzi wakithi umuzi wokugcina intaba la ngemuva uyaqhoka kula ntaba njalo mangikho hawu nina nikholiswa abantu eGoli bathi thina siye entabeni. So uphinde undive ndithi aniyi ukuthi thina sihambe siqhoma ukuthi siya entabeni asikhulumi lo. So uphinde undive ndithi aniyi tata ukhuluma kahle ke mfowethu. Xolo ndicela uxolo naba abanye abathi bacelela impela uxolo bakhuluma into abangayazi baxoka bathetha abangayazi baxoka bakhuluma into abangayazi. Hayi ndifuna ukuya kule nto abayakuwini.